ki pa men tu ni avela nam sunga nung op kaina tu ta ting le tam ta in ila da no ki bang chi lo hi chin ilung ge lo ke ba lo chin lung thai lo na nei loi chu ta ting le ki bang ha chu lung thai sen kinin i cho ta bang hi ki het hian na lin ta hung so do the hi ji chu tu ne hi the bridge in a host na no ya tu ne hi chi ki ho lim na hi hung ki bol hi in tu ni ha ki ho lim na dinga kene pium ta hung pong chen chang chu ama sa pinin Dr. Sailen hau kim spokesperson ke no ahin ama ama sa pinin lim na ka hin pin chu banin pu ginza voljong spokesperson Kuki-Zo council hin ama ko na jong mi pi anga tu chung din mun ho mi pi het thei dinga hin chin ho tam ta en pi diu hin chu ta ting le a khat na a thum na a tunia guest speaker ai mon e pan pi diu pu let khulun son tak ama hi tu to Hyderabad om hin ama hi na sa ta people's movement tu a Kuki-Zo cha te in political demand in eu hi ha ta tu ta di dinga tok ai li pi ho su ha be na ding le am ho dinga tha a kon thei na dinga people's movement hi ta bol ngai ti sampong khat le advocate bol khat hi in ama hi tu hin 5 minutes zo le ko hung lu ding he ti in ai pi hi le pi ta bang phat pa ai pi pathian thang wa na piu tin chu ta ting le tu ni tha i gon lo nau hi thil dang ji hi pon nam sunga ki he ki le thei neu neu ho hi chu to cho ta bang ho hi mi pi ho hi hil chi na i pi lo wa lung op kai no hi isu bei lo wa hi le tu na ikal son da no hi ta ta ikal son thei lo di wa tu ne la sa bang ki gong hi in chu ta ting le tu ni a guest speaker ho ko ma ka hin tim na nom chu tu ni la ai khau dim na diu hi chi hi interview in gel po tin interview hi po in tu ni la hi discussion hi chi discussion sunga hi debate jong hung mai thei hin hi chi pa chu an gel khel po din het chit lo a chu ta ting le sei chit lo ho chu het chit thei na di wa chu hung ke ho dim diu hi in hi chi sunga hi i pha no hi 6 apana 7:30 ki tin kung khat sungai chai thewa jong le chi cho kan tham lo hin a hi na thu pi pin pa chu a timing sanga chu het chit lo am ho chu su chit ding pa chu chi thu pi chi in tu ni la in guest speaker ho ili mo ta han hin ke ma host he jang mi sau hi na in guest speaker ho hi ban nei chan thu do kan nei no men ama sa pina ka hin do nom chu Dr. Sailen ko ma ken do nom chu hi le mi tam ta tu chunga extension tam ta ni het ke lo hi extension ki bo jan mi tam ta ni ge lu ben hi chi pa chu a hi ding ka ta sen pon mi tam ta lung op kai na ai lo le lung nup lo na lung hai lo na hi pi ham tia le tu chunga so in kai wa chun close ni apangen close khat na chun territorial integrity thu hi apang jing na la yin ani na chu le negotiated political settlement under the Constitution of India in a time bound manner kitin incident ni ki ka hin session thim lo jen mi tam ta hin close pa hin close to he overshadow abole izia chu chi hi nampi ki chu hi nampi bitre ki bol na hetia san la loi ke nen among na chun close khat pa chu close ni pa hin override a hi lo le overshadow bol the ati lang pa chi ten ni ki ka hin pi ha headset lo thilom ji hin tu ni la hi pu Dr. Sailen ahi china mun dang dang ang chan na bol tan te lang khanin national media the republic han lang Times of India ho hai jong le aman hil chi thei thei chon hi na hin so to national media hi jin tu a hi i dei sau hi aman hin hil chi ding hi grassroots level a ai mi pawa thu he chin lo lai ho a he sei thei ne dang tu ne lai ki do hin ja chu hi chi chung cha nga hi Dr. Pu in mi pi ho ma sanga hi lung se ta ne hil chi na ne pi nam ti chu Ki pao me na bon wen salam kan bol ma se tu chunga SOO context iboi now nan na sei tan chu vel repeat da tang ka ting hello lai ding te tau te het thein ding chun sale te number 1 SOO hi ground rules isu hi politics yaw lo de dol hi yaw lo hi
ground security force ole ho ka dar ho ke ka to lo diu chu pha le chun koi ta ai thấy là mi tâm tay admin ball mà leon cái đấy sẽ chỉ chú chỉ discussion hi recording cái ball hi ở YouTube mà chúng cái upload thì thôi thôi hiện chỉ mi tâm tay admin hin ball tiếng lệ discussion hi là sát ta ai chỉ chú tâm tay hin mi ball tiếng làm nó nè phải chỉ pon nè admin hoàn dung sẽ tan mi đang admin ball đi vào pan du yong le khat ho lim pha le khat nga le na ti lo le khat thang wat confusion the ya ka repeat kit nga en ten suspension of operations ki hi ground rules issue bo cho politics out lo de dolding politicizable you wang se la so ma hi ground rules are to security force or le e ho ka ho hen ki kap to loading absence of violence something e chu table a ke ho na ding platform government and adop pa do wa chu and government till go na hi ja chu government hen ki ho no ho hi ipi context a ki ho ham ti hi I had no nomen preamble chu within the constitution of India akitile a government adingayong iho adingayong India sunga adinga chu constitution chu asang pen alin pen hi ahin center state relation min law and order chu state ahin creation of new UT bang alo state bang chu center and state chu consolable de mong ye chu federal structure ayum je wa chu ultimately center chun state to overrule a ball the consult bang chu balding protocol dus we overrule a ball the hin chia chu head du chu constitution chu government ading ayong sang pen state ading ong achung nunga e ho ding ayong demand ball ho ding ayong chu constitution sang pen hi ali demand chu UT ke ti la chun within India ahin within Manipur a hit poi hilang chu ha sei da tau ti he ru ta ni pja chu UT da lu tam ai le center in preamble constitution chu sang pena akwai le state in 2008 agreement territorial integrity ana het lu de hin chichu ibobi siam hi lai hin congress alit pet central congress alit pet hin Central Chun dialogue NEP go jewa SO kai wang wa chu chule Constitution of India kai wang wa chu state government chu head do hin majoritarian community khat in rule ball hin Forest Act beren ne kichip na banga chu dan asu sa amlo legality umlo anop no ana bolo hin thamat ki sei bele ADC ong chu 1972 ikhat Article 371C no ya omahin. Hill Area Committee omahin. President VV Girin yung endorsable. Chu achung nung pen ta chu. 371C clause yung chu hoya hoy ay wanga chu majoritarian group hin. Nalan boy na thao hi. Hilang chu halut bethe da tao ti. Aya constitution chu sang pen hi wanga chu ground na chu state government chun tha nei adi lo ta unconstitutional hi wanga chu by force anam phua a lu do hin I like federal structure to central state relation pale issue hi dialogue hi tripartite hi bipartite hi khapoi bipartite hi official ang ki sei khalo ke wang ka sei khapoi so langa ko na bidangan sei lawang khapoi ai ti apana so army khanga wang chu bipartite chu state na pam lo ja chu 2005 wa chu 2008 a ko na chu tripartite umahin tripartite dialogue hin chi basis ki che hin ale tripartite hin na chu state government in dan di lo ta territorial integrity and head lu chu center na head chu adi poiti ai wa ground na chu mail ho long ho na zep ha ma so sang lo na di ham ti ha ma chu ana koi yong hin tin ai chu e hon yong tolerate in the bolo chu le demand yong chu tc chu within Manipur hi la chu 2008 chu ki kal nom lo pi chu boy na ding lo e hon tolerate bolo wa accommodate bolo wa e demand chu asu boy lo po ta chiu le
ADC ông hỏi ta nó chỉ sa lô họ chun TC cho đã thấy lô mà chỉ hết số kẻ hiện tại thum May 2023 à ekat MOU ki kai data chini khal khala chu nilha pong thuma meeting ki chai jo wa he title kung pan ai tai Dr. SC Pucha demand cho hung được lắm Dr. Pucha cho hung được lắm by per tai thua chun di tu Manipur government he ichi talk sa pa na withdraw ke bol na he e ho chi made three conflict masanga he withdraw ke bol hi ta in a withdraw yo wa he su group to central government hi kheu jing hen chia chu by per tai hi tai ti hi ki sei ding khatom hen na achu ti le MOU chu third mania chu Manipur government na jaw na puma na kheu ha me lo le na ho to central government na kheu helai chu data correction kat bol dio ma state government and unilateral SO brigade ball he 2024 January a cho arambai tengolin kangla for the 24th January legislature ho samana ball wa list five items some khat chu dictate ball wa chela chu khat chu abrogation of SO chu ya 24th you are to assembly uma cabinet in officially by unilaterally withdraw a ball about third May masang lo picha 2024 okay January so picha ale abrogate the ball bang chu amo chun SO abrogate the ball ya a tripartite condition chu kichai lo chu umai chu chi 29 February SO ho government and dialogue process resume ball dit wa chu 29 chu SO chu government dan dung zuya SO he legal agreement hi ja chu in ko wa extension dinga kachi tau chu kachi le meeting ni a chu state government chun ekat abrogate a ball ja chu mian sol ta lo piu chu I was in meeting chung ke pana Piyush Goyal additional secretary in chair ball ya joint secretary on the port na la ich pe na just northeast side nga kong ke ule mule tuni meeting hi SO extension hin SO chunga hin ground rules violation ominti allegation omin chi as state government and unilaterally abrogate the ball hetin kyon ko don pe chu SO on ground rules violate a ball le state government and third miyako security force state na commando de tool sunga free hand apea thing hang mi nagala kuki kitho ST against ball to ibola kuki hos ese twita to tool to ain ki hala no me ki na ki re ma in lu na ho in ki hal ham katule a khodita bola ka thin ta aban ki sei belo ta cho also chu tuni meeting hi chela lo de hi aji chu state hong hin ahin nei nga owen delhi ka hon will bring them around at the request e bol wa e nga so thakat de chat ka nga so ala im lo pana chu ka da lo ka kile ta cha ai na set net ma banga chu pe na chu popular government am na lai CM biren hi tha ne yu IPS wala redundant ko ita na anop no to bol yengo ai as center chun a process we resume a ball got se le paya incident no mai chu incident hong ji chu gal e hung ka bu attack hung ball asang en ball ji na ho che pe na buffer zone pe ta effective lo hom like a hepon I just state forces o pan ji a chu hi hin IP hile center chun legal agreement khat chu commitment ani a chu resume one ball go ji le popular government lai se chu che la thei lu yeng hai chu ai wa nga chu meeting chu kan nei wa chu a state pang lo pi chu official unofficial MHA la ko ki mo ji chu chu a discussion kan nei chu ikat 1st September a ko na 2023 territorial council demand chu ka pa yo hai tan UT with legislature ka thu moi tan SO ground rules of revise ball ngai revisit ball ngai ka ti chu particularly preamble a chu chu ki vel se ki le territorial integrity ha lu no chu
unconstitutional he ti yong hedu I hon yong ki he as pana ka se yu cho hele ka argument u cho to ka demand le hiute he tan territorial integrity chu ke hodinga relevant he te po ye alanghana SO yong chu state apan ta lo le MHL ho ki ka chu SO agreement yong angai te po hi ka ti chu amo yong henge ka them ve ti ai wa nga chu legal agreement hi ja chu ke ho na chu official hin hi government norms are apan ngai ti je wa chu atu ti la ho poi ahin Constitution of India sunga ke udin ti la kano mu ven ka pamu ven ahin territorial integrity apan dila wang ke ho kanom ta po ve ka kai lo di he chu pan le ka ti le ai le chom khat chu state panglo wa SO extension bolo direct dialogue lu na ding chu ai thein hin kholo wi ti ta bang chu aya an kholo le angai che e anti ke panu chu ka ki mu ke wa cha cha ta ti le territorial integrity sun la do olu di wa hi le clause khat na het be wa ngai tai ka ti le chu chu ipam clause ti wa ka demand dung zui wa constitution dung zui ya political dialogue he resume bolding chi dung zui ya settlement la de hi ka ti le da thailu wa ta chu aji chu territorial integrity la do olu di wa chu within the constitution says anything do tu nyang ka nom ve and territorial integrity kalad all udin ti wang la aji chu ka them ta win and third clause apan dinga la bo aban che la de tin he ta che phana chu 29 February chu loot dinga ma ta chu was an extension an ki kai le tu na tarik lia iboi na pau he chi wa chu an het loot di ta chu ang chu iboi na lai mai theo ai wa nga chu alekha chu black and white na chu anjo ka say banga sang pen chu Constitution of India here a demand yung within the constitution here territorial integrity umlo le chu constitution territorial integrity factor here Union of India dinga bo ma chu district le state na dinga territorial integrity ki thelo pi chu India chu ai le government in constitutional dungzu ya negotiated settlement de eti phana chu soi ki ka ya 4th September chu aban ki chal hai ta chu henge emi pion het lo hoi mo the ai poi e chu hichini chun khonung lim ki thole e tarik li meeting ki chai chun agreement soi ki kai yo chun press conference am hat ko ki bol han lang chiu le hichi statement hi ki la han lang hi le mi pin yong thang hat anei khat mai thei chu aya chu delhi chu ki boy chu ga ki sei le anecdote khat chini la yong chu oi pu sem den thangen khat delhi hukin pi hon ki muring ati wen a he ati ai chu a meeting ki chai yo information in pi chu in le engagement chu what kinei ta al chu na chu aaron chu nang ga pang to ke engagement chu kan e ka ti le aphai ta new songan so ta chu ni la chu delhi hukin pi hon invite the ball now chi dinga chom pha jo chu ka le khat meeting chu lo dengan sai ki ta chu ka point chu he le chini chun statement khat hoi tan ki su han na mi pin yong tu tu an so sang ta hi ve ta so sang nom te te ho choi lai ba ki lo dham na chi ong chu all la ikelo wa thu he adi po le except ball nga ya SO yong ke sin yong a thu chu ki ho ball chu adi lo wa mi pin ei phu lo chun henge ki accept de chu a thu yong black and white na ta printer ta official hita aya an suboi ke da chu ke hon chini press statement ka bol lo chu khan ke kwai ta le lack of communication na chu MH engagement ho hi news item statement in maso di palen PIB department ho na bol chu ala PIB chun SO ayong ke ja siang stang wat sei mai lang agreement so ki kind of papers chu copy khat ke ho kom am copy khat chu government ko ma men MH tun PIB chu pele PIB chu hung ki chi ma chu negotiated settlement within the constitution ki ti chu
1 September a demand ki pe chu le hiute with legislature ya chu official am ho kam ma ta chi ki sei ne he ti chu clear chu between government le ho document a sui ki kai na chu SO ground rule a chu ya lo pi chu anga ya lo ngai lo e chu SO chu ground rules su hi je a chu political dialogue table Northeast Security Advisor pa ka ma copy ta government le ho ki ka chu clear hi chu hai wanga it's a PIB and so on. So negotiated settlement for peace within Manipur anti. A text agreement ayaw le hil so. Ay so acho ki on yung counter kabol pa iwa clarification kapita ucho. Information Publicity Department ako na. Kesa siya pachkin sa ai da. pi le to adun na Dr. Fu ai pi le to chu Dr. Fu lang hana chu close one chu close ni pa chun overshadow bol the ji chu constitution no ya chun state territorial integrity chu compromise bol lo dit tina ompoi ji chu that constitution kichi ta ong chu say article 1 article 3 ang hoi ta say hi jong le so chu ikai ta ji wa chu so ikai ikai ta ji wa chu nang in legal process na ti ta bang chu legal lia chu so ikai ji wa chu ho chu binding hi lo di ham ti chu mi tam ta dong hop kai nei Kasi banga chan jo chu third clause le chun lo le chun ka kai lo di so. Ja ka kai so legally third clause in binding a ball ja chu ki kai hai. That means territorial integrity to unconstitutional ahi lo unconstitutional ahi chung chona chu ayaw sa tay te chu a state yo chu mol phawai chu and head full of high told me chu amo ho de da na music chi sa de ti ya constitution yong chu mo ho sang lo da na ki ge lu dan tam still amo ho yo ki mol phaw chu e ho chun adi I bolo a center yong I bola chu agreement a so e ka yong adi ji akai chu adi lo la kai lo di chu demandung zui wa constitution de kito a third clause athum na pa cha kai le to chu I het masang wa chawang chu kha to chu I het chi nu ta boina ding ta lo pi chu a kho chu SO chu ki kaya political dialogue state center and resume about good pa hi came up personally wa hi popular government masanga chi ki bol wala boy thein de ti ya chu PR so nga am hon ama no hi mai thei alang khana chu government dinga chu responsibility ya state for popular government lo hi le chi achi la pi no mo evidence chu 29 February 2024 ang hai ta chu ale tu chu henge ikai wa idemanu say na trading platform political dialogue ki partner ding chu igal kai hu ta chu SO agreement kai pha wa chu objective chu table a to wa kheu na ding chu ya ale agreement chu ikai ta ul chun koi man atin thei ta lo chu state ni at bolong la tin thei lo ta chu ale dialogue ki pat la chun I thu demanu UTR pa chu for the first time political dialogue ki pan de chu tu masang se a chu TC base ya UT thum wa ko na he tu a SO extension ibol phadu wa he aban talk he UT demand power chu chief advocate Prashan in anji that's articles to the dialogue will be for the demand of UT within the Constitution of India clear ta amata chu tu ti la chun in a head khil ho chu tu na chu ichimi tinga ko na ikhil na wa ko na head theu la chun damai ta chu chua chu stuck hi ngai ta lo pi chu chua stuck okay hi te chu ga sei chai lang ya ni bridge interview ang ka sei chu ang sit na ka sei lo a thu ki chi chu wa email se official legal ki chi chu wa against apang te chu nam against hi le chu dialogue da han ti chu mai lo to khot jo te ang ka te ka chi ka interview wa chu ole Michael na thang party hi hom ka ti ta chu ai lo to ki khot job na nei khat hom cho hen ti chu hi chang okay ki ga sa ka sei ta chu eng oh ki pa me tu chun Dr. Selinin mi pi ho du up kai na chu kichi tan an hil chen ni het diu khat chu gal ki ti hi im la thal se sa ki sa hi pon thu le la ong ki sa ri ti hi an su mi pau te nam mi te on ki thu le lai sa jing pau hi di ta sei dinga chu mai lei ho chi gal nei jing lai wai an ti ma as pi no chu su
for lại ông chú ta tiếng lệ 2 MPs họ áp cầu không bao một năm soi cái sao vậy sen na su abrogate balling hi api lu na bai amo chief minister lui pa lang a minister a chi hin pa chu su hi so hi amon ra demand of chi ho sa tam join chúng ta tiếng là politics sang ho sang do hi ti với vang amo pressure to government ima lawa koi pia su extension ni ahung ki bola le lang sana sei dinga chu mấy thầy họ chú one Right. battle à chú evi hin di final biha asilam ta la sang chun one we are to battle khan even with tipa hi mi win team này pu za voljong spokesperson Kuki-Zo council ko ma ka do nom chu nang ma ta in khat ve jong national interviewer min na do chu na sayin ek misra ahungin ka kimutovin separate administration is not at all possible ya kichi ta ITLF na nom lai chun ama chun kichi ta na say at na tien thang phong tan public domain ong na sayin si chung chu na governor pan jong aram bai ting on assurance apin home minister pan no ho lim no say jingin tu te le tu nia hin nang ma kichi political figures on asay zo nunga hi nang ma thilmu da ni pi mam chi nang in ni chen pi tu ginza The bridge in in PG when bridge ho lam kai ho chunga ki pa chu kain sen ole to pu he zang in question in bol chu don bot taleng adi in question pa hi free movement chunga kang pu pi incident zowa chu MHA ho lam ka so lam kai ho ke ja si le ba kai ho to ki mutu dinga hong chunga chu question kana do ayin ichiwa chun newspaper anaki ji in amit sa chun ki rotia dinga UT ki piponte ti khat news item om ji chen kenjang meeting na chun ka pu ekm sa ka dongen jitla bang he union home minister in newspaper are saying itana di ham how true is this in kanadongen amanjang amit sa chu adin pi in kipelo ding atinai ai wangin kaga gel thale ke platform to political dialogue the political discussion platform hello ya chu asay ding kaging chan aji chu political talks hello political dialogue pa chu KNO le UPF to discuss ya a platforms or a forums or di lawa ai ya chu kita say don buding kaging chain hitipa hi masang mabana KNO to UPF isu group te on political talks table ahin say phal hong kichi dinga hen ichiwa chu government hi idemano UT pa hi enop pinavam LAP lo good mong ham ti chu amo hong ki hota table hong right forum ma hong ki say phal le hong kichi tan tek kati he pi pa me chu ta son chun tum ke that si hi mi tam ta in biha sit na iti de na ai lo le mi tam ta lunggel bonga lo da nen min tam ta la in si chu bang khat chun ke sa in ti lo min ke wang chun na sa ta wang chun ke jet si chu mandate nei legitimacy nei a hi chi chun ha ta su hat ngai ti chu ka chu nga mi tam ta lung thai dong nei tam ti le ke jet si chu tam ta về cái loài khom na ông lo sắm dâu à cái chân si hi à chạy na ông đỉnh độ khát hiền chỉ chạy na mi pi lùng gia chu people's movement i ha ta in hin so ha nin tin i movement o he a ta in si pi bin tin mi pi ho jong hi mobilize na sa tan government hi president bin tin chi dung ju chen
i political demand hi ipiha leverage hata hin bolit ti kinek na pa yan na nei pa ju tu chung chun schedule si hi su group ho extension na ding mai maya hi one tool sin apang we amo hi public mi pi ho to mi pi sentiment galowin kalsong ti hi nang la na ri pi ma ole hichi misconception elo le misinterpretation tamta omen ai nai kejet si hi apex body utulai ta Kuki-Zo cha te nga apex body sona hitan mi pi kinep na zonga hi je chen expectation zonga sangin mi pi in avel ha jinga is ya to mi pi lang apa da complain ai lo le speculation so om de mong in kagele nahi ta movement people movement hi mi pi na dei hi justice ai lo political solution ding political solution om le justice to automatic ang om de je chen pa hin de yo hin MLA ten zonga de yo hin mi pi zongi de yo he ase hin na it is ya to political essay demand pa the say thina ding to political talks ngai political talks chula legal agreement ananaisa SO group KNO UPF to government in deal elo ki hona khat kinap tuna ananaisa ji ta wa chu KJC alai kilai gol ki ham interfere ki bol thelo hi ja chu it is ya chu gohati mail ha tarik samlagup gohati akinap tu nabang achun SO le MLA le CSO ho kinap tu na chu political dialogue hi SO in mahin lading CSO le MLA hon pressure nung thop ding support bolding panghom ding ti chu kinap tu na ta zia chu SO group aki koi ta itia chu political talks tending out to su extension lo dia chu political dialogue thailo hin political demand chu government to table isai thina ding wa chu su hi extension bol chu keja chi tele MLA tele su extension bol thai ding a chu pan kilaya ching chen ki sai le im logen aji chi dei pa tu group of hi su extension lang government akin thailang in i political settlement ding when ki ho hen dis ki no mai chu ija chu condition government AP ho ho ding a asilom lom omlo le ti ki nop tu mai he it is to me bin nang het you have to give some till political diplomacy to give and take jing hin ho ding a itulom lom sacrifice be selo le them khat government nop ding till go bolt a kho poi ki ti hin it is to tu changa declaration ng chung ki bola hin siltam hi background ki pe hi chen mi pi komong abonong thang pu ta ki sei thailo til hi tinga fa ding ho ding a om zia hi til ki kal sun ti hi mi pi heading request bol nomin lam kai ho jong hi pum ngala hi sampo maban vet na chu kal ki song kal khat to one step at a time a chu ki chi jeng ti chu mi pin dong in het piu hen lang chi phal le people's movement people's agitation ai lo le pressure ti pa hi to ai hungom pan ding he ai chu government in isei ho chu ai nok tu pi wa hinge na su group ho to sui ka yung tin political talks nei winge ati naw le pressure ti khela ti kalwala pressure ga pi di jong tu ta ya om nai lo chu to ai hi prime minister in visit ong bol zo phan le table hong to ta win tin su issue group ho to ichwa ong ki part of le chi phala tin people movement hong pan ding e phala tin pressure bowling rally bol ham hunger strike bol
protest bolam so hong pai moding tu din mana he government is say ya kalson na lai ya to pressure pi ngai nai lo ki mo hin pressure pi ngai ti ong phale ki bol ma ding hi poi mo lo wa ki mo pikin rang chu umji lo hi ya chu pilwang ta a poi mo na hona hi hong ki bowling he ti chumi pin heaven lang chi pala mandate lo ti ho dang hi a ki samunin pe si mandate ta hin nam tiong chi question social media la tampim aumin trong tunia khat ka ga sei nomin ke chi hi tribe in pi chum ki loi khom a in a simo hin kuki in pi manipur jang apangin vai people council jang apangin united zo organization gangte chile adang mar ho jang hin lain mate tribe any kuki tribe council thado win pi thong ipang su ke na panglo pun chipal le ite pangin kotong pangin HTZ yang pangin I itu ya tu for example mar speaking hosis itu upon cekewa marin pun representable so kita bang ada wipe hosis itu wipe represent represent tak so itu tu tribe CC in PCC tu kaya same lah tu automatically or indirectly people's mandate ahin tu direct tu kaya si tu people's taki contact lo tu in P2 kisah mai ya ti a system pa ang hi tamkhat i het chimo ngai ti chu chỉ phải hi quân xây dựng lệ chỉ phải hi quân xây dựng lệ cái chân si bằng chú xây bằng à chú voice representative cái số apex body hi chú mandate bằng chú unquestionable na tu in các độ chú tu này ta chú non su group ho to cái Kuki-Zo CSO cái hồ liêm na team na mo chun na sa ta hi cái chân si yung ben bo link chú ta ting le design cái bo sa ding thì họ cũng anh ông hiện nay chỉ là âm họ ta hiện bỏ dùng gì hiện bây giờ cái của mà mình mang su group mà mình trong tôi xây đầu tiên âm anh xây hi su SO su dùng ding ni khoa ko na ni son group sunga hi central government sol kalin political talks anh này bị ding ti mat hi I mean CSO hon long amo ko ma hi ipiha assurance ka ipi ule kilomen si 60 days sunga hi political from the day you sign the agreements 60 days sunga hi political talks nga hi ikene mo hin na ichi talks hi hong fel tale what is your steps Etikia ula na hi ke ka law lo chi ti condition cha dai ti pa hi si close pa yung am ti ka po kon ai wang lawyer pa ho eso group pa pang ho pa thu ki da dan prime minister visit a chai pha le hen talk si anei pe ding hui ti chu kinei mo vai hen ni ja chu maban hi ki sai thei lo hen ta 60 day pa in black and white ta hi eso ho to kinop ko na hi lam ka hapon it's that 60 days like 2 months ya chu within 2 months awang chu i hola na anei ding wang chu ka bing chai ichi problem be ding ka chapon biham tia angom ta lo jong le non su group ho dang chen til hi I had team angai in e ko tam lo chu chi government ko da o me government in e ko lo a kingai in e nop le e nop ya chu ka kin no the jong ai pon hi chi non su ho jong chen is it jin mon hi I had team angai in of course hani songa wang chu e ko ding wang kin da bom me cái pháo này mi pi họ lung up cái nó they are the people's wants to know na mi pi họ chân til hết nom ja chu ta chu thi cái độ chỉ nói mi pi họ trong cái sự mình lâu điều chu til hi mà in cái bộ thị trấn ông mình mà capacity lo beyond our control thì khác ông mình na số tờ bằng lòng hi hết thêm giật ngay tu chân na chỉ hòn cái bộ thị trấn chu su extension hi ding hi cha chu talk si la talk sa chu đi si chu họ bộ thị trấn nên aban chu tàu nó tốt thoa mi pi rong ipi hong hi yong le ki lúc to tai pon điều hi ki bot na điều chu tan han chun mi pi to chu pu gin za chu CSO perspective ma se hin Dr. Pu in
su perspective ma ko na say hito mi pi perspective te perspective ma pan pulet klun tu ka do no men pulet klun nang injong nasata he su group ho to KZ si ho dili ka son ko na he kiza ma tu na nei jing hin aji chu koi ma chu tok sung lo ding chu tok su di chu koi man iza da po be ai thei chana tok su ding issue hi settle boarding ti chu mi yo se de hi ji chun nang jong ha tan pon na la in people's movement dan ding step that involved with the strategy se movement achu tile nang mu da na hi post this agreement the close ni jong nu nga he post agreement na he ehon a political demand of separate administration union territory with legislature ya itu mo he imu diu hinam mudi nga ne kita sa nam ti he nang malunggel hin say dingin pu let kulun pat kan be Kekipai puhajang abanto the bridge hin kisapoi jo sin chungwa ke pato kan sayin abanto pusai lenin bugin jahin nang nin jong very satisfactory tanan se honin nang ni say onso ahoy mama jengin kakipain ai mite hi chi very emotional people here na like tribal in now in tin in wang chung wonderful warriors jong chu hikit obinai hoi thu chang khanin ai su hom thei win thu chang khanin kara jing thei win na e homi pi chu imajo si hi atam zone emotional judgment bol jivin aban to analysis atam zo hi problem oriented analysis bol jivin ahin la kain tit na nom chu hi le hi thei chanin izo chanu bin solution oriented thinking hi man mangla wan chi nam sungwa ke ngai chape na hi ti pa hi introduction akan se nomin tu la ai ke yong tu hap ta sung hi kai mu thei be pon ipidinga kai mu thei lo hom tile tauna jong ka mangjing in pathen ko main solution ka thomin aji chui pi ham tile chun May 3 2020 pana hi thil dan ho yong chi dan ho meeting i bol ho PRSO ho aban to 4 September su extension agreement is sign ho aban to kukin pim purin 7 September thilan so ho aban to KZC hon non su talks an nei ho thwa jo se analyze kan bol kho mai le chun thil ni hi kalung thima omin khani pi ham tila chun ai hon Kuki-Zo mi te hin ai ho hin thil khani iki ho khom jiubin ai ho sunga applicable ding hin like for example KZC ki ti ho bong chu ai ho sunga tribe jo si ki loi khom na alin pin body khat hi ji chun alo thelawa ai ho jo si Kuki-Zo cha te jo si chunga bai hom ding hin hi chi amended pa hi esa ta lo de win ka dein na chi chu ai ho sunga hi in ale chun to e hon i bol pau hi thil khat hi aboi pa hi pi ham til e ho sunga e ki ho to ba hiti taute iti pau chu a legal validity alo a constitutional validity pa chu ivezep ji po bin na hilai hi boi ka sain tun te ka khanin KZC su ti ho chu ho dinga ale na len thei chu nai ho nam sunga dinga chu ai wanga chu chur chan pul di si pa sanga ne ho chu constitution dung jo ya chu eta bang khani om thei ji in ya chu a legal perspective a constitutional validity ho in out acha evet ji ding hu ka te in na chi chu kan sei no me in kein analyze kan bol dan pa hi le negative lo hin kan sei pa ka sei hi negative to banga dingai banga chu very positive analysis a hin i chun tom chom chakhat nei ngai pi devin ka dein na minute sagi bong kan la di hin nei thei dai ven lang na ama sapina hi ka mudan pa hi pi ham tia le chun Guwahati conclave a chun spearhead hi group te ti win epido otawin amo chun political talks nei ding in epido otawin ai le chun hilaya chu ho sung i ki ho to hin a hoi selin aphanna nei ho sunga ding chun ahin la government to ki ka dinga chu ong hi ting la chun su chun hilaya chu legal validity lo la constitutional validity pa chu anei hinam ti pa jong chu evet jap di win ka dein na Guwahati langa chun nung chi lewan su chunga chu ka oi mona hi pon chi analysis si bol diu ka ti hin no ngom pa chu
tun KNO UPF chu eho namgal sat hi in mizo sia dinga delo hi in ki miyo si nok so ke du ka ta sanin ai la chun je chu ai ho nam pi sung iki het them naw hin la tu su agreement ki ti pha la chun suspension of operation agreement ong ki kaidan pa chin va tianga ile chi executive document puselin jong saitan na executive document hin and very exclusive agreement hin if sunga akeder list to government a ki pilut ho bo chu chi agreement ju an hop ding hin analysis kan bol na lai o ala chun kwang mi pi te apum pia chi agreement chu na hop hinam ti pa yong chu very questionable in lai anjo le puchai len jong se chen in tin kin analysis pa chu in bowling cutting ala chun MHA ti pa la chun amo insurgency tackle bowling hi win na abanto Manipur government ti ting la chun state subject nga chu law and order ja chu tripartite system chu hungum kha hin chon zon puchai tan na bipartite chu thailo helding hin ala chun to chu insurgency control na dinga chu ke no UPF to chun government ki ka be ja chu MHA chun ke no UPF to chun Indian government chu kap davin lang agreement semute atin chi agreement na chi tingai la chun anjo ka se bunga ke no UPF cadre list a government hinga submit ki bol host se bo chu an hope thading aji chu agreement ti tingai la chun agreement on the parties involved and the matter agreed upon na chipai hong to be in so parties involved pa chu ke no UPF cadre alisa pang CC so parties involved hitan alang khat na chu government of Manipur, government of India, so party saitan. And the matter agreed upon so amohole Indian government check up to loading part so the matters agreed upon hin. Hilaya chu anjo langai say pau so this will be followed by tipa chule nam thu ha in jelut no hin na. Nam thu in jelut pau so ala chun agreement chun keno UPF bo hope ding ham ala chun hoi Kuki-Zo mi te pa chu hope ding ham a hope lawai la chun keno UPF in su base a chu su condition sunga chu a movement chu aban to hilanga negotiated political settlement in a time bound manner tipa jong ineu khat ile hel jap mobin chi hi ai pawa leading a chu chizo ting la hin keno le UPF in tripartite talks and needing government to kinop to na dung zuya ki hola theina dung zuya aphat te khat sunga political settlement hung ki sem ding hi te ai le de dan hin na lai pa chi hi kan put up nomin alechun kei boina pa chu pi ham tile dap pa hin chu ke no UPF bo hin a cadre list omin ya chu amo ho chu agreement ki sem cha ya chu kem sunga mo hin mi pi chu kem sunga ki lo hin na chi ne khat ile khan wa a movement pa hi the way ahead pa hi sem phat the mai lo le a hoi nam adi nam ti pa chu event tup ding ka de na ke event tingai le chun to chu su hon Indian army to kick up to loading agreement chu stipend munabo bo ding hi po in ahin la amon jong chun political demand khat nei dinga cha bolo hin na ab amo political demand pa chu nampi political demand ahi thau in lai chu amo chuna choma ki bolo he pon nampi adinga ki bolo hiang le they are the parties involved in the agreement ti pa chu ka sei no ma hin ale chun ahi wanga tia hongum di dan pa chu kan vet nai le chun su agreement sunga chu political demand and bol tinga le chun chi agreement conditions dung ju ya chu a involved he ding hi tan government in no ati tinga le chun amo dinga chu condition in a hen be ta ja chu aban chal be na thei pa chu hongum tai lo ding hi katina pa chu anjo ka sei ba ke ma chu dio hi tan but sir this sir that sir ti pa chu negotiation pa chu condition nan kan be ki ding hin hilai he kalung dong in na lechun a bol thei pending chu passive demand pa chu un bol thei pending ham ti chu hin lechun passive demand UPF in su condition no ya chan bola hi lechun active demand kha ngai ham ti pa chu tap no mi kalunga kan analysis kan bol chu hin na
abana su condition chu kan sim te ngai la chun KNF UPF KNO UPF kedar ho chu government a kap lo diu kedar atha recruit ki bol thai loading strike agitation highway blockade no hi kitiwa bol lo diu government in stipend api diu government in su kem sunga rehabilitate bol diu to kem sunga chu skill training api diu thal choilo wa ama ki wa hing na thei skill anei tiang ula society sunga chu an halu ding ti ho to mong chu rehabilitation pa chu kem sunga chu an bol diu tan ichi achu ka sei no pa chu piam de kana sei jing pa hi people's movement ahi in people's movement hi according to constitutional provisions angai mong hin na katina pa chu to KNO UPF in su condition no ya chu passive demand olte ji chu condition no ya mo hevin amo chu nampi political pompi ip do get violation a ona hangum thei ki de ti pa chu ka sei no min line in not nei bol pi bin lang na amo chu spearhead chu lado ote ka tina e pon a condition pa chu ka sei hin o chi hi kan put up nomin aji chu to chu active demand a passive demand di pa angai tan tu chun to pulen ho bang chun to chu kiniam ta chun sei han lang thil tampi sei han lang to kan ki ho pi ding thil kan bol ding a bol thei dio hin thil tampi bo amo chu kum tampi government to hong ki ho sai ta ben relationship jonga nei di wina sunga na understanding honi het lo tampi nei di win ai wanga chu agreement condition a chu o e ta ji wa chu condition sunga chu chi thei lo dio hin ya chu passive demand kan ti kha hin na ato active demand in ti tiangai le chun people's movement chu constitutional provision sunga o hin people's movement hi aspire het ding hungai ki ding hin la hin no UPF makaina asu political movement to people's representative in P ho in P chu kan belap sa hin na amo makaina people's movement hi achigom thai poi ka ti nomin KNO UPF political movement chu a platform chom hi dinga hin people's representative makaina in P ho belap na movement pa chu a chom hi dinga hi ti pai ka sei khan nomin ai chu isu khom ki na election constitutionally valid hetalo din abanto su agreement condition in jong aphal talo ding hin ilahi nam mi pite abanto achinga them tunia nam sung hi achinga them jong tam win hin la thal tha na idoi doi na langa hi the na ki vai hop style hi ha bolobin so inga awa so chi bol wai le chun oi ma chai thun lo hi ti pa chu kan tem no min